لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Još uvijek govorimo o hanefijskom mezhebu, ovo je drugi dio, odnosno govorimo prvenstveno nezaobilazna je stvar govoriti o hanefijskom mezhebu, da se ne govori o Ebu Hanifi, Nu'manu ibn Thabitu, rahimehullah, imamu ovog ummeta, oko čijeg imameta su složni učenjaci, oko čega nima sumnje, oko čega su složni učenjaci da je on od ehlul ilma, da je veliki učenjak i da ima veliki značaj i ostavi u umetu i ostavi veliki trag za koji molim Allah dželešanu da ga nagradi. Dovoljno je ono što smo spomenuli prošli put, kao što kaže Abdullah ibn Mubarak za Ebu Hanifu, da je Ebu Hanife efqahun nas, da je Ebu Hanife znači čovjek sa najboljim i najvećim fiqhom, odnosno razumijevanjem vjere. Ili kao što kaže Imam Šafija, nasu fi fiqhi ayalun ala Ebi Hanife, ljudi su u fiqhu nezaobilazni da se vrati na Ebu Hanifu i tako dalje, što su govorili učenjaci poput Zehebija koji kaže imametu fil fiqh, kaže vođstvo imamet u fiqhu ودقائقه i njegovim detaljima, musallamatun ila hadal imam, kaže ono se prepušta i pušteno je ovom imamu, on to zaslužuje. Kaže wa hada amrun la shakka fihi, oko ovog nema sumnje. Prije nego što nastavim tematiku, shodno od onog što sam uspio da saberim, da samo spomenem jednu stvar koja će nam trebati u nastavku govora, a to je ono što bilježi Imam Muslim u svom sahihu. Prenosi govor u hadisi koji govori o zevađul mut'a, odnosno o braku muti, ili mut'a, ispravnije reći. Brak koji je bio dozvoljen privremeno, pa je poslije derogiran, zabranjen. I prenosi Imam Muslim u vjerodostojnom lancu prenosilaca spor koji se desio između Abdullah ibn Zubeira i Abdullah ibn Abasa radijallahu anhum. A to je da je Abdullah ibn Abbas bio stava da muta nije derogirana. Promijenio taj stav naravno. Tada je bio, ovo govorim za vrijeme kada je Abdullah ibn Zubeir bio halifa, kada je bio u Mekki, prije nego što je Hadžadž ga ubio i ukinuo njegov hilafet. Pa su njih dvojica raspravljali se oko toga. Znači Abdullah ibn Abbas je smatrao da brak muta nije još da nije derogiran i spominjao je predaje koje on zna, koje su došli do njega. A Abdullah ibn Zubeir suprotno tome. A onda se naljutio Abdullah ibn Zubeir i rekao mu, kaže, if'al bi nefsik, kaže, uradi ti sam, ti uradi taj brak, primijeni ga u praksi. Kaže, le arđu menneke bi ahđarek, ja ću te sigurno kamenovat sa kamenjem. Jako žestoka retorika. Htio da mu pošto je znači, Abdullah ibn Zubeir bio halifa, pošto je bio on halifa, htio reći da će ga on spriječiti snagom vlasti i da će ga kazniti ako to uradi. O čemu se ovdje radi? Naravno, pazite, opće poznata je stvar da Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je većeg znanja od Abdullah ibn Zubeira i da više znanja od njeg prenijeto, da većeg znanja je da je habrul umma wa tarjumanul Kur'an i tako dalje poznato.
sa fadlom Abdullah ibn Zubeira, radijallahu anhu međmein. Poenta ovoj predaje u tome što se zna desiti, nije sad cilj da govorimo da ko je u pravu, nije u pravu, naravno da je u pravu bio Abdullah ibn Zubeir i da je pitanje tog propisa derogirano. Poenta ovdje da se zna desiti među velikim ljudima, među učenim ljudima, da se zna desiti spor koji izazove neke teške riječi. I to je čak preneseno određeni ashaba, jednih prema drugima i tako dalje. Ovdje naravno govori riječ je o stvari o vjeri, o krupnoj stvari. Znači nisu oni razišli oko neke bezazlene stvari i nebitne stvari, nego je riječ znači o krupnoj stvari, o propisu vjeri. I kad je to u pitanju, znači desi se da zaoštri jedna ili druga strana. Pa tako, znači, iz tog konteksta, ovu predaju navodim svjesno iz razloga da bi razumjeli ono što ćemo nešto spomenuti, što su neki učenjaci, naročito učenjaci hadisa, prigovarali Ebu Hanifi. Što su imali određeni žestoki govora protiv njega. Vidjet ćemo zbog čega. Znači, to se može desiti i zna se to desiti. Međutim, ono što je opšte poznata stvar i što je kod nas jasno kod dan, a to je da je stvar koja je znači, preživjela, a to je da je Ebu Hanife njegovo vođstvo u vjeri, njegovo znanje, pogotovo u fiku, da je to stvar opšte poznata, i oko toga skoro da u potonje vrijeme nema rasprave, osim od onih koji pogrešno razumiju ovo neke stvari koje su prenešene ili imaju slijedi strast ili ima džehla kod sebe. Pa tako da nalazimo, recimo učenjaci koji su došli poslije, znači nekom 4., 5. ili 6. stoljeću, poput imama Zehebija, Ibn Tejmije, Ibn Qajima, Ibn Kethira, Mizija, Ibn Abdul Hadija, i da ne govorim učenjake poslije toga koji ne spomenju, kao da je ta stvar završila to što je prigovoreno Ebu Hanifi, ne spomenju ništa što je spomenuto i zapisano od učenjaka koji su bili suvremenici Ebu Hanifi ili oni poslije njih. Naravno, ovdje govorimo, znači svaki čovjek, makoliko bio učen, sklon je grešci i može da pogriješi, pa tako i najveći učenjaci ovog umeta. Oko toga nema dileme, to je opšte poznata stvar. Sada da nastavimo govor o Ebu Hanifi, prije toga naravno samo da posjetim letimično. Posjetim da smo o zadnjih stvari koje smo govorili, a to je koje su osnove i temelji mezheba Ebu Hanife, odnosno i njegovih učenika, hanefijskog mezheba. Prva stvar koju sam spomenula, to je da se oslanjaju u propisima sa kojima su došli u hanefijskom mezhebu, oslanja se prvenstveno na Kur'an, na sunnet i stavove ashaba. I to je ono što smo prenijeli od Ebu Hanife kada je upitan odakle crpiš propise, iz čega uzimaš, pa rekao iz Kur'ana, pa ako ne nađe Kur'ana onda sunnet, ako ne nađe sunnetu onda uzima od ashaba, ako se ashabi raziđu izabere od bilo koga od njih, osim ako se složi naravno, a onda poslije toga kaže, ako stvar dođe do toga da se raziđu, spomenuo je učenjake, suvremenike njegove, poput Ibn Serina, Šabija, Ibrahima, Nehaja, kaže, onda i ja kažem svoje mišljenje po tom pitanju. A onda u drugoj predaj kad smo spomenuli, kada je upitan šta ako se tvoj stav kosi i suprotstavlja ono što je došlo u Kur'anu, kaže, ostavite moj stav, uzmite ono što je u Kur'anu. Šta ako se tvoj stav kosi sa ono što je došlo u sunnetu, kaže, ostavite moj stav, uzmite ono što je u sunnetu. I onda šta ako se tvoje mišljenje kosi sa onim što je preneseno od ashaba, kaže, stavite moje mišljenje, uzmite ono što je preneseno od ashaba. Znači, to je u stvari opšte poznate preneseno od njega. Pa smo poslije toga spomenuli da je u hanefijskom mezhebu, a to je preneseno od Hanife, od Ebu Hanife, a to je da je haber vahid, rekli smo, znači, da napominjemo, znači, da sunnet učenjaci dijeli na hadise, znači, ukupno sve što je preneseno od poslanika, znači, na mutevatir, mešhur i haber vahid ili aziz, neki ubacuju i tako dalje. Ova trodijelna podjela je
također poznata, znači motivacija su poznato njegova definicija, mešhur također koji je prenesen od veće skupine učenjaka, odnosno ravija u jednoj generaciji, ali haber vahid, znači ono što se prenosi od pojedinaca, ne prelazi broj trojice u jednoj generaciji, a haber vahid da bude vjerodostojan, znači riječ je o vjerodostojnim hadisima. Kod Ebu Hanife, znači, odnosno hanefijskom mezhebu postoje 3 šarta da bi se prihvatio hadis koji je haber vahid, znači vjerodostojan hadis koji nije mutevatir mešhur, postoje 3 šarta da bi se primio. Prvi šart da ravija koji prenosi taj hadis, da on ne dođe sa fetvom koja je suprotno tom hadisu. Pa oni taj hadis odbacuju. Takvih primjera je mnogo. Govore, znači nije na cilj da idemo u detalje, takvih primjera mnogo da se desilo to da su hanefijskom mezhebu izaberi jedan stav, a došao u vjerodostojnom hadisu, zbog toga što je ravija Ebu Hurajra, Abdullah ibn Omer ili neko drugi, što su imali drugačiji stav od onog što su prenijeli u hadisu. Jer oni smatraju da je to razlog slabosti hadisa. Uglavnom, druga stvar koju spomenula, a to je da to ne bude hadis od mimma te'amu bihi belva, a to je znači da ne bude hadis koji iz oblasti stvar koja se stalno ponavlja kod ljudi, koja je nemoguće da prenese samo jedan ili dva čovjeka od poslanika. Mora prenijeti 10, 20, 30, 100 ljudi mora prenijeti od njega. Ta stvar koja se stalno ponavlja, koja je česta, a ne nešto što se rijetko dešava. I treća stvar, da taj hadis nije opriječan kijasu, analogiji, znači zdravom logičkom razmišljanju na kojim su zasnovali osnove svoga mezheba. U smislu ono što su na osnovu šerijatskih argumenata uopšteno uzeli da su to osnove mezheba. Uglavnom, pa smo tu spomenuli, znači da hanefijskom mezhebu stvari, da su, kaže, ako se ispune ova 3 šarta, pa makar bio hadis daif, oni rade po njemu. Pa je poznat skupina hadisa po kojim rade slabi hadisi, a Hanefije rade po njima. Poput toga na hadis kahkahe, da čovjek ako se nakašli da mu u namazu da mu je pokvar hadis slab, onda hadis da je dozvoljeno uzeti abdest od nebiza, odnosno od vrste alkohola, da je dozvoljeno da se ne sjeće ruka kradljivcu, ako je manji od 10 dirhema, došlo u slabom hadisu, da je najmanji period hajza, da je 10 dana, došlo u slabom hadisu, oni rade po njemu, onda rade po hadisu slabom, da je uslov da bi se džuma obavila, da bude to u gradu, a ne u selu, radići po slabom hadisu. A onda spomenuli smo također hadis koji su oni odbili, vjerodostojan hadis Buhari i Muslim, koji su odbili zato što je on po njima opričan kijasu, analogiji. A to smo pomenuli onaj hadis la tusirrul ibile wal ganeb, nemojte prilikom prodaje stoke ili deva da ne muzete stoku kako bi naraslo vime, pa prosto prodali kao da ona ima veliko ime. Govorili smo o detaljima tog hadisa, oni ne rade po tom hadisu, smatrajući da je on opričan kijasu. To smo spomenuli, znači, prošli put, ovo samo uvodim u tematiku, a poslije toga spomenuli da poznati hanefijski mezheb po tome da su dali velikog prostora unutar mezheba kijasu. Naravno, mimo hududa, mimo kefareta, hududa šerijatskih kazni, kefareta i takdirata, ono gdje su određene mjere došle striktno određenim šerijatskim tekstovima. Poslije toga je također poznat hanefijski mezheb takozvani argument šerijatski istihsan. To je smatranje po pitanju određenih propisa da kaže imam Ebu Hanife ili njegovi učenci, da kažu ja smatram da je dobro i lijepo da je propis bude ovakav. Astehsinu rej ili dođu po svom mišljenju. Naravno ako po njima nema neku direktnu šerijetsku teksta. I zadnja stvar po čemu je poznat hanefijski mezheb četvrto, a to je da su bili poznati po takozvanim hijelima, odnosno izlazima iz teškoća. Spomenuli smo te neke primjere oko toga. Sad nam znači dolazi, ovdje navest ću samo jedan primjer ovog što sam malo prije spomenuo, od ovih zašto Hanefi odbijaju vjerodostojne hadise, ne rade po njima zbog ova 3 šarta koja su stavili. Od primjera tog hadisa je hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Hadis muttafaq alayh. Kaže, kupac i prodavac imaju izbora da ponište to je tekst hadisa, da ponište svoju trgovinu međusobnu
sve dok se ne raziđu, tjelesno dok se ne raziđu. Hadis se prenosi od Abdullah ibn Omara. An Nafi' an Malik. Znači, to je ona rivajet silsile Zahabije. Bilježi ga Imam Malik u svom uvetu, a Imam Malik ne radi po ovom hadisu. Imam Malik prenio svom uvetu. Hadis mutefak alejhi i kaže, našao sam ehlu Medine da ne radi po ovom hadisu i uzeo da radi po onom na čemu je zatekao stanovnike Medine i ostavio rad po ovom hadisu. Znači, nije samo Ebu Hanife. Čak, a Ebu Hanife smatra da ovaj hadis je oprečan kijas, analogiji. Pa ne radi po ovom hadisu. Pojenta ovog hadisa, znači, kad su kupac i trgovac, kad nešto kupuju i dogovore se i pala trgovina među njima, ovaj dao novac, a ovaj uzeo robu, sve dok su na tom mjestu, dok se ne raziđu tjelesno, mogu da ponište to. To ovaj kaže, neću, predomislio sam se, hajde vrati. Ima pravo. Ima pravo da poništi trgovinu. To po tekstu hadisa, na tome većina učenjaka. Sve dok se tjelesno ne raziđu. Međutim, Imam Malik i Ebu Hanife ne radi po ovom hadisu. Ovdje govorim ovdje o Ebu Hanifi i po tome što on nije radio po ovome. Naravno, pazite, možemo naći ovo i kod drugih imama da ne radi po nekom određenom hadisu. Ili ima neko tumačenje, drugačije razumijevanje hadisa, kao što je, recimo, kod imama Ahmeda se prenosi da nije radio po hadisu onom da se ne posti dan prije nastupanja Ramazana, uzimajući stav Abdullah ibn Omara, znači došlo u hadisu sumu rujetihi u aftiru li rujeti. Postite kada vidite mlađak i mrzite se kada vidite mlađak. Imam Ahmed radi po tome da se za onaj dan, sumnjivi dan, prije nego što se vidi mlađak, onaj 30. dan, da se taj dan za svaki slučaj posti. Zato što je Abdullah ibn Omar rekao. A imamo hadis koji je došla zabrana toga. Uglavnom, vraćajući se na raviju, što je rekao, znači, može se naći svakom imamu da je nekad slijedeći neko tumačenje, njegovo razumijevanje određenog pitanja, da ne radi direktno po hadisu. Uglavnom, poenta je da je, znači, ovaj hadis jedan klasičan primjer kako je od strane nekog učenjaka odbio, ovdje u slučaju Ebu Hanife, odbijen i ne radi se po njemu. Naravno, ispravno da se radi po ovom hadisu, jel? Nakon ovoga, dolazi nam, ovo samo jedan, spominju neke primjere onog što govorimo da bilo da toliko jasno. Sada dolazi ovdje pitanje da kažemo nešto prije da završimo tematiku o hanefijskom mezhebu, knjigama i tako dalje, da spomenemo ukratko mu'tekad Ebu Hanife, odnosno akidu Ebu Hanife. A onda nakon toga da spomenemo kakav je bio Ebu Hanife u hadisu. To su, malo ćemo, znači, rezime govora o tome spomenuti, a prije toga da ne bi ispalo da samo pričamo vazda nešto negativno i navodimo samo prigovore hanefijskom mezhebu, spomenut ću odlike, odnosno pozitivne stvari toga što su Hanefije se upraksale, što su došle sa tim udubljivanjima po pitanju kijasa, odnosno izvlačenju značenja poente ono što je došlo u šerijetskim tekstovima Kur'ana ili hadisa. Znači, oni često rade na to, znači dođe hadis, tekst hadisa, on kažu nije samo ibret u doslovnom značenju teksta hadisa, nego računamo šta znači taj hadis. Pa iz značenja hadisa kad izvuku poentu, onda po njemu napravi propis opšti. To je bilo, znači, nekad potrefe, nekad promaši i tako dalje. Od primjera gdje recimo hanefijski mezheb briljirao u savremeno vrijeme, gdje su ostali mezhebi profulali, je primjer, recimo da ću samo navesti dva, a takvih je primjer mnogo. Recimo takozvani aqdul istisna, a to je u stvari ugovor koji je danas, ja ne znam precizan termin, kako da ga kažem, prije to bilo u šerijatu, zove se mesela, šerijetsko pitanje selem, trgovina selema, a to je, recimo, na koji se to meselu vraća, da određena osoba nema novca, a ima mogućnosti da posije, pa joj dođe kupac i kaže ja ću ti dati novac, a ti od tog novca kupi sebi sjeme, nađi mjesto gdje ćeš posijati pšenicu, kukuruz i nakon godinu dana kad bude žetva, ti ćeš, dogovore se koliko će on njemu dati, a koliko ovom ide, jel? Znači već unaprijed se dogovore.
koju vrstu hoće pšenice ili kukuruza i tako da je koliko njemu, koliko procental, koliko kome ide. Gdje obojica ulazi u rizik. Znači, to je poznati selem, ta vrsta trgovine. Gdje se unaprijed da novac, ali još nije ništa, znači, nema ništa ne postoji. Dati je novac, sa ovim novcem tek onaj koji radi, on treba posijati, kupiti i čekati još godinu dana i da bi došao sa plodom. To je poznati selem. Hanefije su iz ovog propisa izvukli ovo što danas postoji, a to je da osoba dođe i kaže, dođe kod nekog stručnjaka, recimo uzme ove što se bavi stolarijom i da kaže njemu hoću da mi napraviš stolariju u kući tog i tog tipa, ovo i ovo, hoću da mi izmisliš ovako, onako i dogovori, a naravno ovaj nema novca, nema čega da to uradi. I onda on njemu dadne unaprijed 3-5 hiljada maraka, eto ti, od tih para kupi se materijal, napravi, naplati svoje ruke i za 5-6 mjeseci, 2-3 mjeseca hoću ovako da mi uradiš. Po 3 mezheba ovakav način ugovora, trgovine ili posla, dogovora, po 3 mezheba nije dozvoljeno uopšte. Znači, složit su mezhebu da to nije dozvoljeno. Samo dozvoljavaju ovo što smo spomenuli oko pšenice i kukuruza da se posije. To dozvoljavaju, da se dadne novac, a da neko posije da uđe i to uz neki 7-8 šartova da se ispuni uslova. Dok se Hanefije su ovom izdvojili, on kaže može to. Ja sam naveo primjer toga stolarije, znači u bilo kojoj vrsti oblasti. Znači dadneš unaprijed novac nekom, a on sa tim novcem napravi nešto što ne postoji uopšte. I nakon vremena određenog dadne ti proizvod i naplati ono što je uradio. Po 3 mezheba to nije dozvoljeno, a po hanefijskom je to dozvoljeno. Znači, ako bi radili po 3 mezheba, znači po ovom pitanju bi napravili veliku teškoću danas u savremenom životu, u savremenom vidu poslovanja. Dok to po hanefijskom mezhebu je, znači, normalno, učenjaci, sva 3 ostala mezheba su prisiljeni danas u savremenom dobu da rade po hanefijskom mezhebu, po ovom pitanju. Oko toga nema dileme. Druga slična mesela je, to je takozvana akile. A to je u šerijskim, kad se desi uradi neki zločin, ubije osoba neku osobu. Pa onda treba platiti krvarinu. Ako iz nehatluka greškom ubije drugu osobu, ta osoba treba da dadne krvarinu nasljednicima ubijenog. Međutim, ne daje lično ta osoba koja je greškom ubila, nego daje njegovi rodbina, njegovi rođaci, njegovi nasljednici, muška rodbina, koji kada bi on umro, naslijedili bi ga. Iz njegove porodici su obavezni da sakupe krvarinu koja je u vrijednosti 100 deva, koja vrijednost je sad neki, možda 200.000 maraka, 250.000 maraka, ne znam, tačno promjenjuje vrijednost. To je krvarina za ubijenu osobu nehatlukom, iz greškom. I ne može normalno onaj koji ubije, ubica ne može to sakupiti obično, nego učestvuju njegova uža rodbina koji bi ga naslijedili da je on umro. I oni učestvuju u sakupljanju tog imetka. I šerijski su obavezni. Međutim, problem je ovdje što u savremeno doba, znači, mnogi ljudi, uglavnom mnogi porodice su toliko neimaša da nema šanse da mogu to platiti. Jedno neko može da im učini uslugu pa za njih plati. Da im pomoć nekako dadne. Drugog slučaja nema, osim što su došli Hanefije s nečim. I to su uglavnom danas jedno od rješenja, po njemu se nastoji da radi se u mnogim zemljama. A to je, po Hanefijama kaže, nije uslov da mora platiti baš rodbina, 3 mezheba su na tome, da mora rodbina od ubice rodbina da sakupi tu krvarinu. Po hanefijsku nije uslov rodbina, nego bila koja grupa koja se dogovori sa njim da će mu pomoći, da će jedni druge pomagati u toj stvari. Recimo da se napravi grupa neka, na nivou nekog mjesta i kaže mi ćemo izdvajati u ovaj fond toliko i toliko mjesečno para, po 10 maraka mjesečno. Kad se god desi nekom da treba platiti krvarinu, iz tog fonda uzima, nisu ništa rodbinski vezani. Uzima se iz tog fonda i plati se krvarina. Po hanefijskom mezhebu je to dozvoljeno. A rade po slabom hadisu, od Omera radijalno koji se prenosi. I to je jedno od rješenja za, znači, nemoguće današnji prekršaj plaćanja krvarine koji postoji u arapskom svijetu gdje se radi po ovom propisu, nemoguće platiti osim da se radi ovako po hanefijskom mezhebu. Tako, znači, ovo navodi samo kao primjere, znači, da dođemo u situaciju da mnoge mesele su izgrađene na ono što su radili, ispravno je da se moramo vratiti na ono što su radili Hanefije, da se izvukli iz određenih hadisa, šerijskih propisa, značenje i po tom značenju napraviti propis, a ne samo tekst hadisa. I da se vratimo sad na temu, da ne gubimo puno vremena na ovim detaljima, a to je, prvo smo rekli da ćemo govoriti o akidi Ebu Hanife.
Skraćen govor oko ovoga da je Ebu Hanife rahimehullah na menheđu u akidi, na menheđu selefa ovog umeta, znači u skoro svim detaljima, osim neke stvari, neke pojedinosti koje su mu prigovorene. Klasičan primjer, ono koji kristalno jasno pojašnjava akidu, ono čemu je bio Ebu Hanife, Ebu Jusuf i njegovi učenici, a to je ona takozvana akida Tahavije koju mi imamo, koja se danas izučava u mnogim islamskim školama, osim ako se tumači po ešarijskom maturidijskim knjigama. Znači u toj knjizi je kristalno jasno pojašnjeno da je Ebu Hanife i njegovi učenici, Ebu Jusuf, Muhammed ibn Hasan Šejbani, da su bili na akidi selefa. Osim nekih stvari koji su pregovoreni, neki detalji, jedna ili dvije stvari. Znači, ono akidi se ne razlikuje, to su mnogi učenjaci ovog umeta prenijeli u svojim knjigama. To je stvari, znači, oko koje skoro nema razilaženja. Znači, da se ne razlikuje imam Ebu Hanife od ostalih učenjaka, ostala 3 imama mezheba po pitanju akide. Osim što su stvari pregovorene, spomenut ćemo te dvije stvari, pregovorene po pitanju, to je u Tahavijskoj akidi, u definiciji, u poimanju imana, Ebu Hanife bio stava da je iman tasdiku bil džanan i ikrar bil lisan, potvrđivanje srcem i izgovaranje jezikom, a da nije djela smatrao da ulazi u iman, i sa time se razlišao sa poimanjem imana sa selefom ovog umeta, a to je da selefom ovog umeta, znači da stavljaju i amel bil arkan ili džavari, rad sa organima tijela, da ulazi, odnosno da je djelo ulazi u definiciju imana. Po tom pitanju se on izražio, također prenosi Ebu Hanife da je smatrao da se iman ne povećava sa dobrim djelom, niti smanjuje sa grijesima, i to je stvar koja je prigovorena. Također stvar koja je prešedno da mu je prigovorena, a to je da imam Ebu Hanife ubrajaju tu akidesku meselu, a to je da je smatrao da je dozvoljeno izaći, izvršiti pobunu protiv muslimanskog vladara koji je zulumčar, čini zulum, koji je nepravedan. Međutim, ovo pitanje on se nije sam izdvojio, znači od selefa ovog umeta preneseno, znači džumhur učenjaka je na tom stavu, i taj stav je prevladao poslije 3. stoljeća u umetu, kao opšte poznat prihvaćen stav kod učenjaka Ahl Sunnata wal Džemata. Međutim, imam Ebu Hanife nije se izdvojio u ovom stavu, znači mnogo učenjaka, pogotovo oni koji su izašli protiv Hadžadža ibn Jusufa, bili su na tom stavu da je dozvoljeno izaći, izvršiti pobunu, da bi se skinuo s vlasti neki namjesnik koji je zulumčar i nepravedan. Također prigovara se imamu Ebu Hanifi da je on, prenešeno je od njega, da je on bio stava onaj poznati qaul halq bil Kur'an, odnosno da je Kur'an stvoren, a da nije govor Allaha dželle šanu. Međutim, znači prenesene su rivajeti kontradiktorni. Jedni potvrđuju to da je bio tog stava, drugi obrnuto tome. Uglavnom, ispravno je to što je preneseno u vjerodostojnim predajama od mnogih imama ehli sunneta, a pogotovo imam Ahmed, koji kaže da nije potvrđeno da je Ebu Hanife bio na tom stavu, i Lalika u svojoj knjizi Akideskoj prenosi, znači da je ispravno da Ebu Hanife nije bio na tom stavu. Znači to su otprilike te stvari koje su prigovaraju Ebu Hanife, a da u globalu, znači da je bio na stavu u akidi, na menheđu, na akidi Ahli Sunnata wal Džemata. I kao što rekao, znači to je sačuvano u knjizi El Akida Tahavije, hanefijskog učenjaka Tahavije, koji je napisao mu'teqad, znači uvjerenje, akidsko uvjerenje kojim bio Ebu Hanife i njegovi učenici, s tim da ovdje treba, znači da smo svjesni toga da su sljedbenici hanefijskog mezheba nakon širenja maturidijske šarijske akide, da su oni pripisali mnoge stvari Ebu Hanifi koje on nije rekao, nije potvrđeno vjerodostojnim predajama, da je u stvari potvrđuje njihove određena skretanje, devijacije, na čemu su na čemu je uopšte poznato da su Maturidije i Ešarije. Također, znači to nije tačno, znači to su došli oni koji su poslije došli u mezhebu, hanefijskom mezhebu, gdje je bilo opšta stvar da je bio raširen maturidijski maturidijski pravac u akidi, gdje god su bili Hanefije. Pa to gođe knjiga koja mu se pripisuje Fikhul Ekber, akideska knjiga koja pripisuje Hanifi, veliko razilaženje toga, je li to uopšte autor te knjige ili nije autor te knjige, ili neki kažu jes, neki nije, jedni kažu neke stvari je on diktirao pa su zapisane, ostalo su dodali neki njegovi učenici, tako dalje. Ona u suštini, znači bez komentara, ona u suštini je ispravna, osim sa komentarima Maturidija koji su došli poslije sa komentarima te knjige, pa su komentarisali na način maturidijskog pravca u akidi. Uglavnom,
uglavnom po pitanju, čak i ovo što smo malo prije rekli, da je Ebu Hanife bio na stava da djela ne ulazi u definiciju imana, prenosi Ibn Abdul Ber i Tahavija, prenosi riječi iz koje se razumije da se Ebu Hanife vratio sa tog stava da je ostao promijenio stav po to pitanje. Uglavnom, znači, to je rezimije govora po pitanju akide imama Ebu Hanife, rahimehullah. Što se tiče ovog dijela koji govori o tome kakav je bio Ebu Hanife u hadisu, odnosno da li je bio pouzdan ravija, koliko je hadisa preko njega preneseno ili da li je bio slab u hadisu i tako dalje. Rezimije govora po ovom pitanju je to da Ebu Hanife da nije bio od muhaddisa, da je bio slab u hadisu. To je rezimije govora o tome. I to je ispravan stav i to se prenosi od učenjaka ovog umeta od muhaddisa. Prenosi se, znači ovaj stav još je poznat. Nije ispravno ono što prenosi potonji učenjaci hanefijskog mezheba koji su donijeli i iznosili da je on bio da je poznavao dobro hadis, da je ima njegova knjiga. Vi znate da je onaj Musned Ebu Hanife kod nas preveden. A pročitat ću vam poslije šta kaže Ibn Hibban o toj knjizi, kakvi su hadisi u toj knjizi i tako dalje. Znači rezime govora po tom pitanju, znači da je bio slab u hadisu. S tim da naravno odmah da podvuče, znači to ne umanjuje njegov imamet u vjeri u fiqhu. Znači ne umanjuje, može određena osoba, kad kažemo da je bio slab u hadisu, misli se kao ravija. I zna se s koje strane je bio slab i to su učenjaci pojasnili. Prvi koji govori, znači, govorimo prvi, znači, navešemo učenjaka koji su govorili o toj temi, recimo Imam Buharija u svojoj knjizi Tarihul Kebir kaže, za Ebu Hanife nakon što navodi njegovu biografiju, kaže, kane murđijan seketu anhu an rejhi an hadithi. Kaže, bio je murđija, odnosno murđija misli se na definiciju imana. Ona murđijat fuqaha, znači ne džahmije. Ne murđije one poznati koji su ošli skroz u dalalet, nego to je poznato takozvani murđijet fuqaha koji nisu ubrajali djela u definiciju imana. Kaže seketu anhu, prešutili su govor o njemu, o njegovim stavovima, o an hadithi, o njegovim hadisima. Što znači ovo stvar su riječi slabosti imama Ebu Hanife u hadisu. Ibn Sad u svojim tabekatima također navodi, kaže za Ebu Hanife, samo ćemo navesti onaj govor koji govori, ne komplet tekst, nego onaj govor koji govori o njemu kao učenjaku u hadisu. Kane da'ifen fi hadis, kaže, bio je slab u hadisu. Također Darekutni prenosi da imam Ebu Hanife bio slab u hadisu. Abdullah ibn Mubarak kaže kane Ebu Hanife miskin fi hadis, kaže bio Ebu Hanifa miskin u hadisu, znači slab u hadisu. Ibn Abi Hatim, znači ovo sve velikani ove oblasti hadisa, kaže reva anhu ibn Mubarak thumme tereke bi ahirihi, kaže od njega prenosio hadise Abdullah ibn Mubarak, kaže pa je onda ostavio u zadnjem dijelu njegovog života ostavio uzimanje, prenošenje hadisa od njega, što ukazuje na slabost. Također prenosi se od imama Ahmeda da je rekao sa vjerodostojnom lancu prenosilaca u knjizi Uqajli, kaže u knjizi Duafa, kaže hadis Ebu Hanife daif, kaže hadis Ebu Hanife je slab. Zatim Muslim, autor Sahiha, Muslim ibn Hadžadž, kaže za Ebu Hanifu, kaže mutarribul hadis lejse lehu kathirun hadis sahih, kaže bio je mutarrib, to znači da u njegovim hadisima bilo poremećaj, kad ih prenosi, bilo poremećaj u čemu? U lancu bilo poremećaj, znači ili u tekstu hadisa ili u lancu prenosilaca. I kaže lejse lehu kathir hadis, nije imao, znači nije prenešeno od njeg mnogo hadisa uopšte, znači vjerodostojnih hadisa. Odnosno vidjet ćemo da je jako slabo preneseno, kao što navodi Ibn Hibban. Kaže imam Nesai, kaže lejse bil qavi hadis, nije, kaže, jako u hadisu, što znači da je slab. Također prenosi se od imama Ahmeda, rekao hadithu hudaif, njegov hadis su slabi. Također prenosi se od Nesai na drugom mjestu također da je rekao da je bio slab.
Pojenta je ovdje, postavljati pitanje, dobro, s koje strane dolaza slabost njegovu hadisu. To je pojasnio, znači ovdje je pojasnio to imam Nesai, imam Muslim, što smo spomenuli, a to je da je slabost, kao što kaže, Zehebi kaže, da'fehu Nesai min džiheti hifzihi, kaže, ocijenio ga Nesai da je slab sa strane njegovog hifsa, pamćenja hadisa. Kaže wa ibn Adi wa akharun, kaže i muhadis ibn Adi i ostali učenjaci hadisa, znači sa strane pamćenja hadisa, a ne sa strane adaleta, znači pravednosti. Što znači da ima govora to o njegovoj pobožnosti, o njegovom znanju, nego govori se ovdje da je bio slabog pamćenja hifsa da bi mogao da prenosi ispravno hadis. Uglavnom, nakon toga, znači, možemo nabrajati redom koje je sve od učenjaka rekao da je on bio slab u hadisu. Pojenta ovdje, znači, prenosi se od Ali ibn Medinja i Jahije ibn Ma'ina da su oni rekli da je Ebu Hanife thika u hadisu, da je pouzdan u hadisu. Međutim, preneseno je od njih i suprotno tome, od obojice je preneseno suprotno, da je bio slab u hadisu. Pa se onda to tumači zato što su morali, što su oni bili zajedno sa njim u vremenu fitne pitanja, stvaranja Kur'ana, bili su na tom stavu, zato ima Ahmed imao ignorisao, napravio hedžr prema ova dva muhadisa, učestvovali su u toj fitni, kad su bili prisiljeni učenjaci da kažu da je Kur'an stvoren. Pa su ova dva učenjaka, znači jedno tumače zašto su on to na jednom mjestu rekli da je pouzdan, na drugom rekli da je slab. Glavno od njih dvojice je jedino preneseno da su rekli da je pouzdan, a nema ibrata ono što je preneseno od nekih potonjih hanefijskih učenjaka koji nisu bili muhadisi, a preneseno mnogi hanefijskih učenjaka koji su bili, znači koji su bili zaista imami u hadisu, također prenijelo su da je imam Ebu Hanife bio slab u hadisu. Da prenesemo ovdje i to, da s time završim, Ibn Hibban kaže u knjizi Kitabul Međruhin, u toj knjizi kaže za Ebu Hanifu, kaže kane ređulen džedelan zahir al vara lem jekun hadithu sina'atuhu. Kaže, bio čovjek koji je se mnogo raspravljao, kaže zahir al vara, koji je bio bogobojazan, vanjštinom bio jako bogobojazan. Lem jekun hadithu sina'atuhu, kaže, hadis nije bio njegova struka. Hadis nije bio njegova oblast u kojem je se istakao. Kaže haddese bemijeti wa thelatin hadis. Kaže mesanid ma lehu hadithun fi dunja. Kaže prenio je, kaže, 130 hadisa. A to je ono što imamo Musned Ebu Hanife, znači što je preveden kod nas. 130 hadisa u tom Musnedu ima. Kaže prenio je 130 hadisa. Kad lanac prenosilaca kojih nemaju primjera na dunjalku. Kaže gajruhuma, kaže ahta je minha fi mi'e wa išrine hadith. Kaže pogriješio je u tih 130 hadisa, pogriješio je, kaže, u 120 hadisa, napravio grešku. Kaže ima en je kuna aklaba isnadehu au gajira metnehu min hajthu la jalem. Kaže, ili nije, kaže, ili je izmijenio sened, lanac prenosilaca, ili je tekst hadisa izmijenio, ispremještan mu. Kaže, min hajthu la jalem, kao da ne osjeća, kao da ne zna. Kaže, felemma galebe hatauhu ala savabihi istahaqqa terka lihtiđaž bidik. Kaže, čime, kaže, prevagnuo to da puno griješi ovako prenošenju hadisa, znači u lancu prenosilac izmiješa ravije, u tekstu hadisa izmiješa tekst hadisa, kaže, zaslužio je, kaže, da on ne bude dokaz sa njegovim hadisma kojim prenosi da se ne dokazuje fil ahbar, znači u stvarima koje se prenesu u hadisima. Znači to je rezime pitanje, znači ovo vam je govor o njegovom musnedu, znači njegovom musnedu, znači i ono što ima, znači 120 je slabo, a ono što ima 10, to je i što kaže jedan drugi učenjak, kaže i to 10 što je potrebno zato što ima u drugim hadisma, znači potrebno zato što se slaže sa drugim hadisma koji je preneseno u drugim hadisma, a i to 10 pošto on ravija tih hadisa su slabi,
gdje je on ravija, a gdje nije, znači, pošto preneseni u drugim rivajetima, od drugih pouzdanih ravija, ti hadisi su vjerodostojni i u njima nije pogriješio. Uglavnom, sada navodimo redom, znači, koji sve od učenjaka, znači, redom da navodimo Sufjana Seurija i ovi, znači, ostali muhadisi koji svi rekli, svi su uglavnom, znači, muhadisi poznati, velikani hadisa, složno kod toga da je Ebu Hanife bio slab u hadisu. Spomenuo sam one dvojicu oko koji se prenosi različiti stavove po tom pitanju. Nakon ovo nadolazi, znači, da završimo temu govora o hanefijskom mezhebu. Naravno, opet podlači, znači, to što je Ebu Hanife bio slab u hadisu, to ne manjuje njegovu imamet kao imama u vjeri, velikog učenjaka, naravno, i to u stvari govori da se on u stvari i jest istakao u fiku, a ne u hadisu. I on se te ime razlikuje od ostala 3 imama mezheba. Da sad vratimo, znači da rezimiramo govor o hanefijskom mezhebu, vrlo bitna stvar, a to je da ono što je preneseno od hanefijskog mezheba, znači to je bio prvi mezheb od 4 mezheba, zasluge sve pripadaju Muhammed ibn Hasanu Šejbaniju. On je zapisao hanefijski mezheb. I to zabilježene hanefijski mezheb, prvo zovu se jedne knjige koje se zove Mesailul Usul, mesele koji su temelj i osnov. U tim Mesailul Usul Muhammed ibn Hasan Šejbani napisao 6, ni manje više nego 6 knjiga, manjih knjiga. 6 knjiga. Prva zove Mebsut, druga Džamil Sagir, treća Džamil Kebir, četvrta Zijadat, peta Seirul Sagir i šesta Seirul Kebir. Znači, to što je u tim knjigama, što je naveo Muhammed Hasan Šejbani, to je hanefijski mezheb. To je osnov hanefijskog mezheba. Većinu tih knjiga, sve što zapisao, izložio je odnosno pročitao je Ebu Jusufu i Ebu Jusuf je to potvrdio da je to preneseno od Ebu Hanife i onda mnoge mesele su se razišli. Ebu Jusuf i Muhammed Hasan Šejbani se razišli od Ebu Hanife. Znači, neki učenjaci govore da je to, da je 1/3 hanefijskog mezheba nije ono na čemu je Ebu Hanife, nego na čemu je Ebu Jusuf ili Muhammed ibn Hasan Šejbani ili njih bojica zajedno. Znači, ovo je osnov hanefijskog mezheba što je došlo u ovih 6 knjiga. Poslije toga su napisane knjige koje zove Mesailu Nevarid, znači rijetke mesele koje su pridodate hanefijskom mezhebu, ili Fetava il Vaqijat, ili neke koje su došle kao rezultat fetvi i neki događaja koje se dešavale kroz istoriju umeta. Uglavnom, ovi 6 knjiga koje sam naveo malo prije, koje je napisao Muhammed Hasan Šejbani, poslije je sakupio učenja Hakim Šehid, tako mu bilo ime, u knjize El Kafi. A tu knjigu je komentarisao poznati veliki učenjak Es-Rahsi, u knjizi koja se zove El Mebsut. I onda zadnji, znači ćemo završiti, znači ta knjiga Mebsut smatra knjiga Mu'temed fil mezheb. Znači kad neko kaže, hoće da kaže hanefijski mezheb po tom pitanju je takav. Ako se nije vratio na ovu knjigu Mebsut, nije sigurno to hanefijski mezheb. Zašto? Zato što ćemo naći da u mnogim pitanjima hanefijski mezheb prenosi više stavova. Unutar mezheba se prenosi više stavova. Pa čak se raziđu učenjaci, nije to samo hanefijsko mezheb, to je takva stvar u drugim mezhebima. Znači da ima po 2-3 stava po jednom istom pitanju. Ili se raziđe Ebu Hanife sa ostala 2 imama, ili Ebu Jusuf sa Ebu Hanifom i Muhammed sa Šejbanim. Pa se onda pita šta je mezheb od njih. Znači, kako znamo čiji je stav prevagnuo da on mezheb hanefijski. Uglavnom, znači, ovo što je zapisano u ovoj knjizi, Rahsija, znači to je osnov hanefijskog mezheba. Poslije toga napisane su takozvani metnovi. To su kraće knjige gdje je skraćeno samo stavovi bez argumenata, dokaza, pojašnjenja. Stavovi mezheba napisano su određene knjige koji se zovu metnovi, znači skraćene knjige u kojima sačuva mezheb. I koje su osnovne knjige o mezhebu. Prva od tih knjiga je El Viqaje. Znači ona je prva. Od Sadru Šerija, tako ime to učenjaku bilo. Nakon toga, još poznatiji, Muhtesar Kuduri. Ovaj metn, znači, on je najpoznatiji, najviše se komentariše u hanefijskom mezhebu. Znači, Muhtesar Kuduri. Uglavnom, ova knjiga, znači, kada dođemo, kažemo, 100% se vratili na mezheb, znači, ako čovjek kaže u ovoj knjizi našao da je po tom pitanju da su rekli da je hanefijski mezheb, znači, onda znaš sigurno da je hanefijski mezheb. Muhtesar Kuduri, Viqaje, poslije toga Kenzu Deqaik, poslije toga, znači, Muhtar Lil Fetva, to je 4. i 5. knjiga Međma al Bahrein. Znači, to su ti osnovne knjige hanefijskog mezheba u kojima sačuvan stavovi hanefijskog mezheba. Ovo je vrlo bitno. Znate iz kojeg razloga? Zato kada neko dođe i kaže pripiše hanefijskom mezhebu neki stav,
a ne vrati se na ove osnovne knjige, nije to pouzdano, nije sigurno to stav, jer kroz vrijeme promijenili se mnogi stavovi unutar hanefijskog mezheba. Po hanefijskom mezhebu znači imamo mnoge mesele koje u početku nisu bile dozvoljene, a sad su dozvoljene. Recimo, osnovu hanefijskom mezhebu da nije dozvoljeno plaćati imamu i muezinu zato što imamete i što obavljaju posao muezina. To po hanefijskom mezhebu, to jasno stvar nije dozvoljeno. Međutim, potonji učenjaci iz mezheba su dozvolili to, zato što ne može niko naći da će biti imam ili da će biti muezin, a da mu ne plati. Pa je to promijenjeno. I takvih mesela ima mnogo. I da neko ne dođe kaže, pa hanefijski mezheb povod pitanja da dozvoljeno plati imam platu da ima. Znači, ne, to je stav potonjih učenjaka mezheba, a prvi stav je ovo što nalazimo kod učenjaka mezheba u ovim poznatim knjigama, što je preneseno od Ebu Hanife, Muhameda Šajbanija, Ebu Jusufa ili Zufera ili Hasan ibn Zijada. Znači, ovo, zato kažem, zato su bitne te knjige. Kada neko od učeni prenosi stav hanefijskog mezheba, i ne samo hanefijskog, vidjet ćemo poslije druge mezhebe, a ne vrati se na pouzdane knjige mezheba, nije sigurno da je to stav hanefijskog mezheba. Kao što recimo danas poznato da se kaže hanefijski mezheb po pitanju abortusa je da nije dozvoljeno činiti abortus. To nije tačno, to je laž. Hanefijski mezheb je da je dozvoljeno da žena učini abortus sve dok joj se šta? Dok se ne udahne duša djetetu. To je stav hanefijskog mezheba. Kod potonjih učenjaka je prevagnuo ovaj drugi stav. Na čemu su stvari samo bili maliki. Ovo ostale tri mezheba se izdvojili po pitanju abortusa. A kod nas danas kad priča o abortusu prenosi kao da je ižma učenjaka na tome da nije dozvoljen abortus uopšte. Po većini učenjaka ovog umeta je dozvoljen abortus sve dok se djetetu ne udahne duša. A onda kad se udahne duša i to je pitanje za sebe. Znači, zbog toga je to bitno kada govorim o ovom pitanju. Znači, ko ove stvari ne zna, ko ovo nije učio u školu, ko nije izučavao ili u školama ili kod učenjaka iz tog mezheba, znači, u ovim stvarima može doći sa takozvanim garajba, sa čudnim stvarima. Misli da je to nešto od mezheba, da su to rekli učenjaci, a u stvari budi suprotno tome. I zato je vrlo, znači, nezahvalno, opasno i čovjek se može provaliti s te strane da priča, pripisuje nešto mezhebu, a u stvari ne vraća se na ispravni, pouzdani, takozvani kutub mu'tameda. Znači, knjige koje su pouzdane unutar učenjaka mezheba, da su to knjige hanefijskog mezheba. A nije ispravno da neko kaže, pa čekaj, ja sam vratio, kaže na knjigu Hašijetu ibn Abidin, vratio knjigu da Bedaju Sanaja od Sananija, ovo od Ibn Abidina. Poznate knjige, velike knjige, zlatne knjige, međutim, u tim knjigama se prenosi mnoštvo stavova po istom pitanju unutar mezheba. Iz raznih knjiga. Ne možeš ocijeniti. I unutar tih knjiga se prenosi i kaže različite po ovom pitanju šta je mezheb, je li ovo ili ono. I onda samo čovjeka može još više izbuniti. Uglavnom, znači na te knjige se mora vratiti ili komentare te knjiga, kao što je poznata danas, jako fina, jako dobra knjiga, nije nešto posebno ni velika, Al-Ihtijar li ta'lil al-Muhtar, to je komentar ove Al-Muhtar li fetava, znači koja je sačuvan, znači zvanični stav hanefijskog mezheba. Znači, Ihtijar li ta'lil al-Muhtar, knjiga koja se može naći zvanični stav hanefijskog mezheba. Od knjiga koje su jako bitne, jako dobre, koje se vraćaju unutar hanefijskog mezheba, koje se vraćaju na argumente i dokazuju stvari sa šerijskog metoda iz Kur'ana i Sunneta riječima ashaba. Zašto ovo bitno spominjem? Zato, pazite, kada je ovaj umet nagio slijedženju mezheba, ostavili su komentarisanje, osim neki mezhebi, spomenut ćemo to inšala, ostavili su dokazivanje stavova fikski sa Kur'anom, hadisom, nego dovoljno samo da kažu da je to rekao imam mezheba ili njegovi pouzdani veliki učenici. Ovo govori u stvari tom, šta je to mahana kod mezheba. Da se više nisu vraćali na Kur'an, na Sunnet, nego se vraćali šta je rekao imam. Je li on to rekao? To je tako. Da li se to slaže s Kur'anom, Sunnetom, ne slaže, to kaže nisi ti, kaže, znate onaj poznat izgovor, kaže, ko si ti da ti danas dođeš, kaže, je li on pogodio ili potrefio? Kaže, ko da on nije znao za taj ajet i za taj hadis, pa ti došao ko bejagi učeni, od nje kažeš, hadis govori jedno, ajet jedno, a ovaj ima mezheba govori drugo. Ko si ti, bolan, ti imaš njegovo znanje, ti sve, pa oni kaže, on je tu imao malo noktu, bolan, ko si ti da dođeš kada to? Međutim, nije tako, jel? Svačiji stav od imama, bilo koji učenjaka, nije dokaz sam po sebi, nego moramo imati dokaz Kur'ana i Sunneta za ono što on rekao.
I alhamdulillah, u tome je veličina ove vjere. I zato je dobro učiti vjeru na osnovu argumenata iz Kur'ana i Sunneta i ono što je preneseno od shaba ovog umeta. Od velikih dobrih knjiga u hanefijskom mezhebu ova takozvana Bedaja Sanaja, znači poznata velika knjiga, to je jedna od najljepših knjiga po pitanju i to dan danas joj odaju čast i slavu toj knjizi, da je na jedan najljepši, najnaučniji način napravio raspored knjige. Inače, Hanefije se izdvojili od tome, pošto on prvi zasnovali mezheb, on se zasnovao u tome da napravi podjelu mesela, podjela pitanja. Znači, sve ostali mezhebi su došli, uzeli od njih. Posudili, ukrali od njih. Hanefije su prvi došli u tome. Da podijeli, pogledaj, taharet, namaz, ovo, ono. Znači, nije to bilo lako. Znači, bilo je tu velikog truda da se to uradi. Pa su onda drugi mezhebi došli naslijediti tu od njih. Naravno, samo izgradili na svoj način, na drugačiji način, po pitanju argumentiranja i tretiranja tih mesela. Znači, jedna prelijepa, jedna divna knjiga po pitanju kako je ona raspoređena. Raspoređena po pitanju, kao da je živio savremeno doba na nekom univerzitetu, islamsko, ovo nije bitno kojim, znači kao da živi on i danas piše knjigu. Tako je, znači, takav stil, način pisanja nevjerovatan, znači raspored, argumentiranja, podjele i ovog, ono, znači to je čovjek da se zadivi na načinu pisanja ove knjige. Od učenjaka, i to da zapamtite, znači učenjaka, unutar hanefijskog mezheba, inače učenjaci su bili jako gorljivi i slijepo slijedili ono što je mezhebu. Ako je to rečeno mezhebu, preneseno Ebu Hanife, Ebu Jusfa, Muhammed Šaba, to je kapak, nema šta više pričati. Išli su u krajnost po tom pitanju. Do takvog slijepo slijeđenja ne može se naći kod drugih mezheba. U tome se izdvojili unutar hanefijskog mezheba, izvojila se dva učenjaka. A to je Ibn Humam sa svojom knjizom Fethul Qadir, u kojom kad spomine, jedna također velika dobra knjiga, kada obrađuje određene mesele u hanefijskom mezhebu, pa kaže, spominje u toj knjizi argumente iz Kur'ana i Sunneta za ono što su oni, za stavove koje su oni iznosili. Pa ako nađe da se nešto ne slaže sa hadisom, se oni kaže bliže je da je ovako, ispravnije ovako. Naginjao je, znači, ono što je došlo u ajetu ili hadisu, naginjao tom stavu ako se suprotstavlja hanefijskom mezhebu, bez obzira što se suprotstavlja hanefijskom mezhebu. Također u tome se izdvojio Imam Tahavi. Imam Tahavi je također, znači to su dva učenjaka, Ibn Humam, Imam Tahavi, koji su se izdvojili u tome da su oni imali hrabrosti i čojstva da kažeš kad nešto nema argumenta i argument je na suprotnoj strani. Znači, oni su izdvojili za razliku od ostalih učenjaka gdje nije bilo raspravi kad se nešto kaže da je to od mezheba i da prenesu hanefijskom mezhebu. Također poznati knjiga iz oblasti ajeta sa kojima se argumentira Ahkamul Ajat, je knjiga od Džesasa, Ahkamul Kur'an, a od knjiga koja je zabilježena hadise sa kojima dokazuju svoje argumente, to Gaznevija, Hadisul Ahkam, knjiga se tako zove. Naravno, komentari hadijskih knjiga, u njima se izdvojio Muškil al-Athar Tahavi, Iman al-Athar, obe knjige Tahavi, ili Umdetul Qari, komentar Buharije od Ajnija. Knjiga također koja je izgrađena na šerijatskoj argumente, a to je Lubab, knjiga koja se zove Lubab, ima također knjiga Al-Muwatta, Ihtilaf al-Fuqaha, to su neke knjige u kojima su hanefijski učenjaci došli sa argumentiranjem svojih stavova koji imaju u svojim knjigama. A inače, znači u mnogim knjigama, oni kad navode određene stavove, uopće ne spominju argumente dokaze, kao da ja šta tu spominja, znači je li to preneseno od imama Benifa, Selam, ali šta ti sad doći posle, je li to ispravno slaže s hadisom, ne slaže i tako dalje. Takav je bio kod njih, takav način. Ko se bavi i vraća na hanefijske knjige, on mora vladati nekom terminologijom. U hanefijskim knjigama kaže, kad se kaže da su trojica imama nešto rekli, a ime Selase, na koga on misli ime Selase? Znači, mislim na Ebu Hanifu, Ebu Jusfa i Muhammed Hasan Šejbanija. Kaže šejhan, kale, imate skraćence neke, da ne stalno imena ponavlja. Kaže, kale šejhan, kažu dva šejha. Ko su dva šejha? To je Ebu Hanife i Ebu Jusuf. Kaže, kale sahiban, dvojica sahiba, kaže, ko sahiba? Drugova, koji drugova? Znači, Ebu Jusuf i Muhammed Šejban, prijatelji od Ebu Hanife. Kale tarefan, Tarefan znači dvije krajnosti, ko su krajnosti? Ebu Hanife i Muhammed Hasan Šejbani. Tu terminologiju mora čovjek poznavati da bi mogao prepisati ko od njih rekao šta. A to se nalazi u knjigama. Ili kad kažu Sadrul Awwal, prvi dio umeta, sadr, znači početni dio umeta, na koga on tu misli? Kad kažu selef ovog umeta, kod njih selef umeta to znači učenjaci koji su bili do Muhammeda Hasana Šejbanija.
Kod njih dote selef. A kaže onda halef je, kaže, od Muhameda ibn Šajbanija do Halvanija učenjaka koji je živio do 456. godine. A kaže mutaahirun, potonji učenjaci ovog umeta, to u njihovih knjigama se tako tretira. Kaže to su, kaže mutaahirun, kaže sve do 693. godine, a oni poslije toga, znači to su ovi, može se reći, savremeni učenjaci hanefijskog mezheba. Pa onda spominju kod njih po imenu učenjaci: Sadr Šerija, Šemsudin, Sadrul Islam, Fahrul Islam, to su imena, znači to su nadimci učenjaka. Čovjek mora znati na koji učenjaci se misli. Kad znaš koji učenjak, onda znaš na kojoj knjizi rekao. Znači, to je jako komplikovano. Čovjek mora ove stvari učiti, mora znati u knjigama gdje naći to tumačenje toga. Da bi se mogao baviti, znači, vraćati na knjige hanefijskog mezheba. I s time smo završili, znači, ovaj neki suštinu onog što se ima reći ili treba reći za hanefijski mezheb. Molim Allaha dželešanu da nam ukabuli ovo i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, i da nam poveća fik i razumijevanje ovih stvari, znači poimanje fika i mezheba, razilaženje u fikskim stvarima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilejk.